اف نجارا پیشیه گوشر دنابرا یپکی و چکدارین سر به حکومت سوریه و الباجار قامشلوی روش آوای کردستان د قومه. لشر وی داویش همو جارین دن تندر بو و هجمارا کشتی و برینداران بیتری جارین دن بو. دناوا کامپا کوراگوس که دل هرما کردستان هجمارا کمازنش پنابران هیا. گو بخوا جباجار قامشلونا. اوانا بحثا وی که دکن گوشر قامشلو. باندورا كمازن لسر وانكر خدي ام قالك سروا قالك حزين بو يعني ابو رير نهار قام شو تشيد بين ما باورت كيف اشتهى تشيد بي يعني ما ها فجأة رام قام شو هالي خد لي خراب وما تقول شيء ما تقول قامي مدنهير كو اف قواتي يبك نفي هم بري هرنا ريجيمنت خاص قام شو تفضل سيوا دركبي ما ميزان كو قال لعب كي تشيبو يرو ام سيده ريجيماتنا كشتن پنابرین گوشبر سدمین جداج روش آوای کردستان بار کرنا و الهرما کردستان بجیبونا دقه بدقه روش قامش لدشوبینن. از شقن سويسم متابعة يعني دقه بدقه مذكر سر تلفزيوني وبتليفوني وسر واتساب يعني حرجتها متابعة ذكر يعني وضعك نخشبو وقدي اكثر جراء ام سهري حتى صبها شبو يعني ام بشتغل كا تشي بول قناه سويس بالذات. دشار قامشلو ده هیزن حکومت سوریه برسوا یپکی دا و گلین هاونه بسر سویلان دا باراندن. لو ما تنه دبویرا تاخ زیتونیه دا 11 کس شهید کتن و وی که شین و غمگینی دل مالبات وان کسان دا چاند. وی شاری قامشلو گلکی باندورا خسر ملیس و گلکی تعدل مهات ووفق زافي شريق وشي بوي حمول حرامه كتن جيراني ما بون هم تشارجي وفات بون او جيراني ما لازم من بيا بالي ما وجنامه من بريدار مثلا زيدي 23 24 شخص كارمشتر بيجم افحمو تعبان يك دوجي مختن وضعيات خرابه. هیویا پنابرین روش آوای کردستان او بو کو روشه که جروجا وگرن باجار خوا. لی او پنابرنها تنه داخواز آوان گو آگربست القامشلو بردوام بکا و او دور آرام بمینه تا گو او خلکن لوی باجاری مانا پنابرنه بن. تاوی کوچبری و پنابریا خلکن روش آوای کردستان لیدمینه او بیر آنین و دوست و مروین گلشون خواهشتنه او هر و هر بحرکوا جشینی و غمگینی جهبا. آشتیتی شیرو داو کامپا کورگوسکه